ngixolise ngihlele ekhaya ungazi ukuthi ngithwele. I must come here and masengizile bese ngiyakhuluma bese uyamthwalisa. Umama uthwala ukhuluma enye into yokuthi ngithi le yokuthi uthi ngikhulekele mama uthi ngikhulekele bese ukukhulekisa kanti ngiyazisa and masifika emakhaya or endleleni or wherever sengukhohlwa ngathi uNkulunkulu angasiza that's why mina I prefer ukuthi asikhuleke khona la sisonke uNkulunkulu uyasiza bazalwane uNkulunkulu uyasiza esingenakho teka ngithi uNkulunkulu mhlawumbe engafuni ukuthi ngibena so ni content and ngibonga uNkulunkulu ukuthi uyangisiza and ninabo baningi yeah Mother's Day ngithola ama-present adlula wena so uNkulunkulu uhlakaniphile uNkulunkulu uhlakaniphile noma singazama ukuba against him baya Bala ngicela sizwe kaNkulunkulu kuma ubo 133 Isihloko sakhona sithi isibusiso esisekuhlanganyeleni kwabazalwane. Ithi bheka kuhle. Khoma. Kumnandi kangaka ukuba abazalwane bahlalisane ndawonye, bahlalisane ndawonye bemuhle. So ukufanisa lokuhlanganyela ukuthi kufana namafutha amahle ekhanda ehlela esilevini. Isilevu sika Aaron ehlela na ngeke ngiwafanye. Angithandi ngensizwe yami yonke. Kufana namafutha verse 3 ne ithi kufana namazolo aseHenoni ehlela ezintabeni zaseSiyoni ngokuba uJehova wayaleza khona isibusiso. Yebo ukuphila kuze kube phakathi. Amen. Bazalwane kubalulekile ukuhlanganyela. Ngithanda this line yes2 from the bottom verse 3 ethi uyalezile isibusiso. As we have gathered la sizobonga uNkulunkulu ngokuthi uma Mia ubuyile esibhedlela khona isibusiso sakho. Amen. Awazi ukuthi kule umama uNkomo ukhuluma into beyikhuluma umama uMlifa on Tuesday ukuthi
wenzele illustration yokuthi uma sibambelela wafakisa nalo umuntu omnyama lona obengena etrainini ngiyakhumbula ama-train akuqala bekunama first class nama-level but ungathi before thina kukhona lawa bekungangeni bengena second class ne-third class bekuyi-first class yodwa and nizoma estation nibe baningi aloku edlula nje ngoba engatholanga u-yellow bone azodlula nje ama-train uthi kodwa lo ngesinye isikhathi bebembona umuntu omnyama ngaphakathi bathi ungene kanjani lo muntu omnyama ukuthi nje ubephethe umntwana omlungu manje bekhona ukuthi angene kule sitimela ngoba yena wenzani uphethe umntwana manje uthi masimbambele umntwana omlungu onguJesu ukuthi sizongena kule indawo okungangenwa lithi izwi likaNkulunkulu ungihlalisa namakhosi ngoba nginoJesu ngiyangena ngala ngesinye uzuzimangalela nami ngikhona la ya nami ngikhona ngoJesu ngiyabonga uNkulunkulu bazalwane ngithanda ukuthi bomama ya asiphelelanga isekhethe yonke kodwa ngithe eGlenridge kuyisifiso sami ukuthi ngolwesine singaxakeki ukuthi siyaphi if akukho la siya khona iGlenridge mayibuze isinawane or iPimville ukuthi kwenzakalani bese sihlanganyele sonke ngikushilo nalokho ePimville ukuthi bazalwane there's no need yokuthi sihlale emakhaya sithi abazalwana bethu if there's 2 or 3 ngifundile leyo nto empilweni yami ukuthi awukhonzi ngoba abazalwane beza kodwa ukhonza wena uze emkhulekweni bengekho ufike uguqe enkonzweni uyi-1 uguqe khuleke ubakhulekele bonke ubasho bonke ukuthi baba badonse mabeze ngoba wena wenza nebazalwane khuluma iqiniso is encouraging ukuthi ulokuza enkonzweni or emkhulekweni kungabi namuntu you feel like staying at home and sikhohle ukuthi usindiswe wena and usindiselwe wena and kukhona izinto bazalwane uNkulunkulu afuna ukuthi sizenze esingazenzi and uthola ukuthi yizo ezinye zezinto ekufuna ukuthi uNkulunkulu afuna ukuthi siqhubekise ibandla lakhe bakhona abazalwane abafikayo bafike bahlanganyele nathi thina singabikho bona babekhona khona omunye umama engimbhekile nazo yayi-challenge impilo yami bazalwana ngisho nayo uyayi-challenge impilo uhlale ePlatfontein soloko ngisekhaya ukhona emikhulekweni so ngithanda ukuthi bazalwane ezinye zezinto mhlambe ngesinye isikhathi uthola ukuthi ngikhulume kahle ukuthi bazalwane ezinye zezinto ezibuye uNkulunkulu ethinte umuntu abe phakathi kwethu kodwa umebona ukuthi nami ngizokhakhole beyani abekho and abahleli siyadangala and sithi singadangali so bazalwane asiphumeli ngolwesine uNkulunkulu angisize ngihlala kude kodwa uNkulunkulu angisize